mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Kunaye Mungu sana, kunaye Mungu muweza wa yote. Moyo wangu usilie tena, Moyo wangu usibabaike. Kunaye Mungu mkuu sana, kunaye Mungu muweza wa yote. aliingia rohoni mwangu Kanipa kutulia, kaniambia, ewe mwanangu, usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, Baba yangu kanipa kutulia, atakupa utulivu. kaniambia, ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Baba yetu, adhuhuri ya leo tunakuinua, kuna mwingine kama wewe. Ni asanti kwa nguvu zako, kwa uwezo wako Baba yetu. Tunapoendelea kukuabudu Mungu wetu katika ibada ya dhuhuri ya leo, tunaomba uwepo wako Baba yetu, tunaomba malaika wako akatuongoze, tunaomba wewe Roho Mtakatifu akanena nasi, tunaomba ibada Bwana ikawa baraka kwa wapendwa Mungu wetu ambao watakuwa katika mitandao, walio katika madhabahu yako siku ya leo. Mungu wetu, tunaomba kuongozwa na wewe. Uliingia katika mioyo ya wengi ukatatua shida Baba yetu, ukaingia mioyo ya mtu jioni ya dhuhuri ya leo Baba yetu, utatatua shida zote. Tunaomba uwepo wako Baba yetu, takaza mawazo yetu, takaza Bwana, tuchagulie nyimbo za kukuabudu adhuhuri ya leo. Tunalikabidhi Jehova neno lako balo Bwana litaneno na mtumishi wako Baba yetu. Tunaomba Bwana ukatutumie Bwana kama chombo adhuhuri ya leo. Ni asante kwa nafasi nyingine ya dhuhuri ya leo. Pokea sifa na utukufu Jehova Mungu, tunakuinua na tunakuheshimu. Pokea sifa, uinuliwe Bwana. Tusifanye ibada kama mazoea. Tunaomba uwepo wako, Roho wako Mtakatifu Baba yetu, wastahili sifa na utukufu. Thank you Father. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Mwambie moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia, ewe mwanangu, usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, Kaniambia, ewe mwanangu, usilie anakuwazia tena. mema. Ninajua Shida zako mimi nitazitatua. bila Yesu mimi ni mtu Hautaweza bila Yesu.
mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu. Mwambie tena, aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zako, adhuhuri ya leo mimi nitazitatua. Atakuweka huru. Hayo magonjwa mimi ni mtu bure. Bila Yesu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Haleluya. Hakuna kama wewe. Watujua vyema Bwana, wajua wapendwa vyema. Adhuhuri ya leo aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie mahali tena. ulipo aliingia, Aliingia rohoni akupe mwangu, utulivu wa maisha. kanipa Haya kutulia, mambo yapitia, kaniambia ewe mwanangu, usilie akuweke huru tena. katika hizo gereza huko. Jua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, Kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. mahali ulipo, moyo usilie tena, moyo wangu usibabaike. Mungu sana, kunaye Mungu muweza wa yote. Mwambie tena, ambia moyo wako hivyo, Moyo Baba anakuwaza, usilie anataka uchukue tena. hatua ya imani. Moyo wangu usibabaike, kunaye Aliyekuita yu hai, Mungu sana, kunaye Mungu muweza wa yote. mwambie tena, Moyo
usilie tena, karibia mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Moyo wangu usilie tena, moyo wako usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu uweza wa yote. Moyo wako usiname tena mahali ulipo. Usilie tena, moyo wangu Baba anajua, usibabaike. anajua yote wapitia ndugu dada. Naye Mungu mkuu sana, kunaye Mungu muweza wa yote. Tunakuinua Bwana, kwa hakika wewe ni baba yetu, unajua yote wanadamu wanapitia. Jehova, adhuhuri ya leo wache kafanyika baraka kwa huyu mama, kafanyike baraka kwa huyu mzee kijana. Baba yangu, katika ibada ya adhuhuri ya leo, mwenye nguvu ni wewe tu Bwana. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na neema daima ni dawa yake. Tabibu wa kweli Bwana, ni tabibu wa karibu, tabibu wa
tunakuinua Bwana. Wewe ni tabibu wa kweli Jehova, adhuhuri ya leo. Hatufai kuwa hai Jehova, ni huruma zako. Mengi wanadamu hupitia Jehova, ni huruma tu zako Baba yetu. Ona huyu Bwana nakulilia adhuhuri ya leo. Muikire hinya Mwathani Ngai thĩinĩ wa ibada ĩno ya metha-inĩ ya kiroho Ngai, tondũ wĩ mũtheru na nĩ ũhotaga mũthamaki. Gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe, wĩ wa mwanya Baba. Ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu kanami, ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu kanami, ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu kanami, ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu kanami, ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu kanami. Thank you, Jesus. We worship your name, Jehovah. Hatuwezi peke yetu Bwana, Hallelujah. kana wanadamu Bwana, wapendwa wanakuita Jehova, giza ambazo wanapitia Bwana. Jehova, naomba ukawashikilie, hawawezi peke yao, hakuna mwingine kama wewe. Tunakuinua Baba yetu. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wakuone, warisifu jina lako.
akunyoshe mkono wake. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako katika maisha ya Baba. watu wauone, Kisha Baba huyu amefika mwisho wa dhuhuri ya leo Bwana. Baba wa mbinguni, Uwahurumie Baba yetu. nyosha mkono wako Mkono wako wa huruma. watu wauone, Kisha Bwana Baba wa mbinguni, tunakuomba Baba yetu, nyosha mkono wako katika hizi jamii Jehova, watu mwambie wauone, walisifu jina lako. mwambie tu adhuhuri ya leo Bwana. Baba wa mbinguni, Baba nyosha mkono wako katika ya maisha Bwana, watu wauone, walisifu jina lako. mahali ulipomwambie Jehova akunyoshe mkono, kama ni kugojeka mkono uponyaji, hizo vita kupiganie mahali ulipo, neno lake litakuweka huru, kama venye neno lituambia jana, usikuwe mtumwa wa mambo ya dunia, usikuwe mtumwa tena, mwambie Bwana kuweke huru. Wa mbinguni, nyosha mkono wako ndani ya maisha yangu, watu wauone. Kisha Baba huyo ako kitandani cha uchungu Bwana, Baba wa mbinguni, anahitaji uponyaji wako. nyosha mkono wako, Bwana, watu watakuona Bwana, wauone, kisha Bwana wakiuona watakuinua. jina lako. Baba wa mbinguni, Baba
Mwambie Jehova, nyosha mkono wake wa huruma. Kama unahitaji kupiganiwa, Jehova ana uwezo wa kukutetea. Mkono wake waweza mambo, akuweke huru hilo jambo. Kama amejitumia amri ya kwamba anajua shida zako, atazitatua. Ni mwaminifu Bwana. Najua
kuole muoyo mĩaroho ya ũmũthĩ moro na mũrĩ ithe witũ wĩ harĩa ũrĩ wĩhe hinya kiugo kĩa Ngai kĩ hinya ũbatara wĩtĩkie tu woe ikinya rĩa wĩtĩkio maũndũ mau marakũgĩtĩra hinya maũndũ mau makũritũhĩire wĩre Ngai akũhotanĩre akũrũĩrĩre wĩhe hinya mũthaka wĩ harĩa ũrĩ mũrũ na mũrĩ ithe witũ thiri yaku nĩ gũthaitha Ngai rĩrĩa wahoya Baba nĩ aiguaga mahoya na agacokia Ngai nĩ aiguaga wĩhe hinya ni Ngai ũhotaga anaweza zaidi ya fahamu yako Gekaera namaka giterainya dio ene odore kodekira nano gekaera none menyeteido Jesu none menyeteido kuma menyane na Jesu none menyeteido kuma menyane na Jesu hallelujah none menyeteido kuma menyane na Hallelujah, menyeteido kuma menyane na Jesu none menyeteido kuma menyane na Jesu malena mahinyera na maka giterainya giterainya dio kodekia nano gekaera jone menyeteido kuma menyane na Jesu none menyeteido kuma menyane na Jesu none menyeteido kuma menyane na Jesu
Thiri yaku nĩ kũhoya Ngai, thiri yaku nĩ gũthaitha mũthamaki, kuuragerera Ngai ena hinya, Ngai na ũhoti wa gũcenjeria, kuuragerera ena ũhoti wa gũkũninĩra ruo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Andũ a Ngai mũrĩega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ciama na morirũ cionekanaga kũ? Ũtugi wa Ngai wonekanaga kũ? Nĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, nĩ thĩinĩ wa ũrutani wa ũhoro wa Ngai ũrĩa wonekaga thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ũtaaro wa kiugo kĩa Ngai ũngĩũruta kũ? Ũngĩwona kiugo-inĩ kĩa Ngai, ũgĩthomithio nĩ ndungata cia Ngai, Bishop John Gĩthirĩ na Bishop Lecho Wangarĩ wa Kuria kana wa Gĩthirĩ. Ũrutani ũcio wĩha no ũkorire na no ũwonire thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai kana thĩinĩ wa ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai kũgerera mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Theophilus TV, mũrata wa Ngai, ũhoro wa ma, ũhoro ũtarĩ ũhinga, ũhoro wa Ngai wa gũteithia kanitha wa Ngai mahinda maya. Ngai amũrathime mũkĩrorera Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Thĩ yothe ĩ guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩrorere Theophilus TV ũmenye kiugo kĩa Ngai, ũrutani wa Ngai, tũteithĩtio nĩ Ngai, tũhotithĩtio nĩ Ngai, tũmenyereirwo nĩ Ngai gũtĩithia rĩtwa rĩake. Ũhoro ũyũ wa gũtĩithia rĩtwa rĩa Ngai no ũrutire thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Karibuni nyote. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Kitu
haufananishwi na kitu kingine, haulinganishwi na jambo lolote. Tunakuinua, tunakutukuza na tunakuabudu. Ni asante kwa sababu ya kuwa pamoja nasi kwa huo wakati wa kuabudu Mfalme. Ni asante kwa sababu ya uombezi ambao umepatikana, ambao umefanyika katika kipindi hiki. Tunapoingia kusikia neno lako Mfalme, tumetega sikio kwako, wewe ambaye unaandaa meza ukijua walaji wapo. Ni kuingia, tumeingia katika mezani yako tukitaka kurishwa na Roho wako Mtakatifu, tukitaka kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Ninakuabudu, ninakutukuza, hata ninakuinua Mfalme wa yote. Ninakuabudu adhuhuri ya leo. Ukuu wako ni mkubwa, nigukena tukenaga. Ona hindiria turagerera moritu thiini wa thino, ona hindiria turagerera kimeno, hindiria turagerera kunyarirwo thiini wa thino, tuikaraga tugikenaga tukimenyaga turi agendi ni kuhetukira turahetukira thiini wa thino. Mucii witu ni gwakora kwa iguru matu-ini. Nitwagutia na nitwakwambararia. Ngoro ciothe iria cinamite mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ ciarĩrie. Ariothe ngoro ciao cinamite ciarĩrie. Tondũ nĩ kũingĩra tũingĩraga metha-inĩ ya kĩroho. Roho waku nĩ athuthurie, tondũ nĩ mũthuthuria mwega. Oke arore ngoro ciothe iria ndwaru acihonie. Nitwagutia, nitwakwambararia, ona nitwakunenehia. Twahoya twitikitie thiini wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen and amen. Karibuni sana thiini wa metha-inĩ ya kiroho. Geto Pastor Monica Wakuria, ni muonoku na Kristo wa Ngai, ni muonokia wa ngoro yakwa. Ngatia rĩĩtwa rĩake na ngariambararia na nganĩrĩnenehia mũno makĩria arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Theophilus Church Githurai 44. nĩkuo tũragũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa Theophilus TV, karibuni sana. Arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa Facebook ya Theophilus TV, Theophilus Church na Monica Kuria Official. Arĩa tũranyitanĩra thĩinĩ wa YouTube ya Theophilus TV na YouTube yako Monica Kuria Official, karibuni sana. Na Ngai wa moyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Twĩ tabarĩra-inĩ ya metha-inĩ ya kĩroho, na nĩngetwo mũtungatĩri Monica Wakuria, karibuni sana. Nĩ ndĩramuona inyuothe na ira tũratigirie kana tũrakinyirie nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ. Na tũrathomaga kana our main topic arĩa tũranyitanĩra nao arĩ mũthenya wao wa mbere thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa metha-inĩ ya kĩroho. Tũrathoma thĩinĩ wa Romans kana Aroma 6:16. Aroma 6:16 niho tũrakorwo tũgĩthoma kana maandĩko maitũ, the main maharia marauma kana ũndũ ũrĩa tũrabundithio nĩ Roho wa Ngai ũhoro wa ũkombo. Na ira mũthenya wa ira tũrathomire thĩinĩ wa Roma 6 kwambia mũhari wa 1. Nĩ tũrathomire mũhari wa 1 na tũrathi mũhari wa 16 tũranyita na tũramenya atĩrĩrĩ, ona arĩa matahonokete merungu mauga atĩrĩrĩ, ndingĩhonoka, kanitha ni ukombo. I get sana vijana wanasemanga kuokoka, sitaki kuokoka, sitaki kuingia. Kwa nini? Kwa sasa nimefungwa, ni kama mimi ni mfungwa. Sasa mtu anajua, anasema anaona nikiokoka nitafungwa. Hata mali huko umefungwa. Nomya turotaga arĩa menjera
tukona nio oho kana cio nio tondu menjera-ini niohe tukariganirwo atiriri ona ithuĩ twĩ gũkũ nja tũrĩ ohe tondu nĩ tuohetwo nĩ law of Kenya wagana ũkwĩkora thero koguo tũrĩ ohe nĩ tuohetwo na ithuĩ Bwana tukuzwe koguo twĩ thĩinĩ wa Roma 6 kwambia mũhari wa 1 na tũrathomire mũhari wa 1 nĩ tuona twĩha tũrangenia na tũraingira mũhari wa 2 na nĩguo ira tũraugire na tũrathoma ũhoro wa mehia na sin, slavery of sin na tũraũnyitithania hĩndĩ ĩrĩa ũrekora ũkĩhia rũthingo rwa ũthingu nĩ ũranĩtwo naruo na hĩndĩ ĩrĩa rũthingo rwa ũthingu righteousness rumomokete thĩinĩ waku mbĩrĩra cionekanaga thĩinĩ waku maũndũ wĩkaga maũndũ tondũ ndũrĩ na thoni andũ kĩimba gĩtigua thoni kĩimba mũgĩtinda mũgĩgĩthiũrũrũkia gũkũ nja gĩtingĩigua thoni tondũ nĩ kĩimba gũtirĩ kĩndũ kĩraigua koguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akua ekaga maũndũ matarĩ na thoni tondũ ye mwenyewe ndarĩ na thoni na nĩguo tũrakinyirie tũrauga atĩrĩrĩ nĩ ũgwĩkora mũndũ ũcio ndarĩ na dignity thĩinĩ wake ndarĩ na boundaries thĩinĩ wake ndarĩ na spirit ya discernment thĩinĩ wake na ndarĩ na growth thĩinĩ wake na nĩguo tũratigire tũrauga growth nĩ ũkũraga thĩinĩ wa maũndũ matatũ huo una grow physically atĩ kĩrathimo kĩrĩa andũ nĩ marona na maitho na maguga wĩ mũrathime wĩ mũririkane andũ nĩ mambia kuona transformation tũrakũmenyerete na gakuo kamwe rĩu nĩ tuona nĩ wongererwo gakuo ga kerĩ na ga gatatũ na ga kana tũrakwĩ ũhana rĩu wĩna kĩna tũrakwĩ ũtarĩ rĩu wĩna kĩo koguo nĩ growth yonekanaga physically ũratũraga wĩ single rĩu thaa icio nĩ wa transform waingĩra 1 bedroom kana ka bed sitter rĩu thaa icio ndũrethamba bafu ya nja ũrethambĩra bafu ya thĩinĩ growth nĩ ambia kuonekana physically ũrarĩhagwo kamũcara ka 10,000 thaa icio nĩ wongererwo 2,000 rĩu ũrarĩhwo 12,000 yani kuna transformation inaonekana physical growth imeanza kuapia ndurari na mushi ruwi na mushi ndurari na kana ruwi na kana yani ni growth imeanza kuonekana physically odo wakere growth tunaona ni spiritually nirabia maundu makumakiro umeanza kuona I'm growing spiritually nduranagerio na njira ya iroto ru ni wabia kurota na ni wabia kutahuko a bit uroka kanitha gukahunje ukainuka ugoga ni manyuma kanitha no ngijurie niki kihunjirio ndingikwira growth spiritually imeanza kuonekana uko no hote kuririkana undu ucio no toria etakwatea Joshua erirwo thini wa Joshua 1 akiaririo ni Ngai akirwa atiriri growth aliye na thagumia ibuku rĩrĩ mũrũ wa mũndũ rĩrĩa ibuku rĩrĩ no rĩthagumie yani digestion umeanza kufanya digestion imeanza kuonekana umeanza kumeditate on this word of God meditation ya word of God imeanza kuhappen ndani yako so unajua spiritually nimeanza kugrow ati wikarete ukirete kio nduraririkana ngimana na nyeni utigirie urari ni meditation ya kiugo kia Ngai uhorerete uguo ati ndurenda kwaria muno ndurenda interact na andu muno ndurenda kwihorera hanini ukeiyira ndagika ciaku ukameditate kiugo kia Ngai undurari muhoi muno no ni wambia kuingira thini wa intercession urahoyaga Ngai witu ihoya ria our Father who art in heaven uramenyerete kuhoya ihoya riu but now umeanza kuona progress at least unaomba 10 minutes kuna spiritual growth at least unaweza kujisomea verse ya Bible kuna spiritual growth at least unaweza make onoko ni notes cia raini igiri tike hunjo uiguite nikiri urathoma
uka make notes, at least kuna spiritual growth na kuna emotional growth. Ati emotions zako zimegrow. Si ati ukikosewa kidogo una react ta mundu wathi. Emotionally you are grown up. Tete unajua kuko tunajuanga watu ambao wametithia hanini emotionally kugrow. For example, tuhudhire George mahitani na mutumia wake, tuko na status ini, wanao kudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. No mnyahe mundu tumenyaga maundu make ti mega through status keria ra post, because huyo mtu haja grows emotionally, bado ni katoto, ni katodra, then wa emotions. Mahitania tuge mahitania na Kevin akabia gwekera tunyimbo twa demano, bado jagro. Ati mwahitani na mundu kahanini twacogothana hanini na George Kiarie gokana kiugo gya go demano, si jagro emotionally. Azin mtu amenikwaza, but ni kama vile mtu anapigiwa mpira, unarushiwa mpira. Kasa hizi kuko na hii mambo ya mpira inaenda vile watu wakiwa kwa mpira anagonge wangu mpira. Kuna mtu anajua kuturiza mpira, mpira inatulia, anajua ana focus ni wapi. Ukigudhu kana muhitanie na modo, jua kuturiza emotions, kwa sababu umegrow. Unajua hiyo mtu anajua kuturiza emotions, unatulia, alafu sasa una focus. Kwe modo gero unajua wamekosana kwa sababu umegrow emotion, unaongeanga na huyo mtu vizuri na ilihari mmekosana. Uko yeye ni aje uko poe, lakini kuko na boundaries zile umeweka. Unajua hata pita hapa, lakini kupeleka emotions zangu pale hapana. Najua kuna watu wengi hatuja grow emotions. Bado huwa tunaweka kwa status na tunyiboto wa demano na tuki to ugathi ugetha to meme to demano ugatuihuria ku ukathi ukagira gaka ukaihuria. Ni emotion unajaribu kuexpress ile una feel ndani. Unajua ujui kujizuia, haujui kupigania na ndani, sasa yako unaleta nje. Na ndio unaona Yesu Kristo ni akurete emotions. Imagine Maria mothi ariko mutharafa-ini iguru no arugatiriri awa mohere matiwe kiria mareka. Emotions zile zimegrow. Angalia mtu anaitwa nani, Stefano, anahurwo na mahiga ni tondu ni agrowete emotion. Akauga atia drona iguru rikihinguka, ndarameta daimono ici na niguo ndirakwirire he andu ndirakenire muno kuona Theophilus tumegrow a little emotion, tutina shakaya ta ndurire no menye ni akanirio gushakaya ta ndurire. Umegrow emotion. Unaweza pata mtu ameruse husband, egi tutenyeraga ko accuse that person ucio na ndanarira mathiko-ini macio, ucio na ndari na kieha nirona uria kuriaga muceri ucio toko ni aroragire muthuri. Kuna watu wamegrow emotion, hiyo kitu anaitreatia ndani, hai express outside, anaitreatia ndani tu pole pole. Maybe usiku akienda kulala hiyo piro inaweza ongea, analianga na hiyo piro, akitoka nje anafurahi. Bwana tukuzwe. Hey go ojuzi tu di twi mahoya-ini oriri kanitha urahingitwo, ndarwarire fiu na twi mahoya-ini na ndirongithia na ndarwara. Nijue Grace Roman ni magorire itekuigwa mena Milka Gitau na nigenaga ni commit Milka Gitau the first time, na ngoro yako ni yakinire muno. Ndari murwaru muno, ona hidio twahoyaga thiini wa TV ni ndari murwaru no ndathiaga ngaririra na hau avu gauma
Makanjuria atiriri Bishop makanjira no tuguthi mahoya ni turathi mahoya thicio mwiri unjikarire makanjira he